ह्यान आदी सिद्धी केरकार, एस्टेला डिसोजा, सागर बांदेकार तशेंच सिडीन बर्रेटो हे बिनविरोध वेंचून आयिल्ले। आयतारा 7 प्रभागा खातीर एकूण 69% मतदान जाल्ले। सोमारा जाल्ले मतमेजणे उपरांत सगळेच निकाल स्पष्ट जाले। प्रभाग क्रमांक 2 आग्नेल डिकुन्ना, प्रभाग क्रमांक 3 हेलेना परेरा, प्रभाग क्रमांक 4 रतिका रवींद्र गावस, प्रभाग क्रमांक 5 उशांत काणकोणकर, प्रभाग क्रमांक 7 जानू रुजारियो, प्रभाग क्रमांक 8 मारिया फर्नांडीस, प्रभाग क्रमांक 9 संजना दिवकार वेचून आयल्या। I thank our dear voters. I thank our dear voters from Talegaon for having full faith in me, and I would like to tell them that I will never let them down. Let us not mix this election with that election. वारे अशी बीजेपीचे आहात, तो let us not म्हणजे आमच्या एका लागून बीजेपीचे वारे सुभाचे हात पडले काय ना असं असतं की थोडीकडे असतं की लोक टर्न अप जायना। We will try to get the maximum lead as far as Talegaon concerned. I thank you all for all your support and all, and I thank our people of Talegaon for reposing their faith in us. Were like that because of the sewage direction, and then there are few water issues. So that also CM has assured that we will help us. And as for Panchayat, we will continue to do whatever work we can through the Panchayat. So we have the support of the government plus our Panchayat. Opponent said like sewage was I'm not interested in answering any of those questions. If some locals tell you that there are issues, those are the ones we will address, not the opposition. So market also is a main issue. Yes, so market, it's not an issue. We had promised the market, but it was delayed because of a few reasons. Because of the land, there are few issues, like genuine issues, and that's why it's not able to happen. So once that is cleared, we will do that. Okay. So very soon, Talegaon will get new market. Yeah, soon enough. As and when everything is sorted out, it will happen. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही सराक मॅडमी आनी आमच्या लोकांक थँक्यू म्हणटा, आमकां चान्स दिलो की आमी वर्करूच आशिल्ले पूण सरान आमकां चान्स करून आज पंच केले म्हणून एक्सपेक्टेशन विनिंगूच आशिल्ले। बाबूश मोन्सेरात पॅनलचे सगळे उमेदवार जिखलेले आसा आनी अपोजिशनाचो एकूय उमेदवार येवंक ना। बाबूश मोन्सेरातान 7 वॉर्डान जे आपले कॅन्डिडेट घातलेले 7च्या वॉर्डातले कॅन्डिडेट जिखलेले आसा। सुरवात जाल्लेली आग्नेलबाब डिकुन्ना कडसून, मागीर हेलिना परेरा जिखून येयली, त्याच्या उपरांत रतिका गावस येयली, उशांत काणकोणकर येयलो आनी आत्ता जानू रोजारियो जे 1101 मतांनी येयले। त्याच्या उपरांत जे बाकीचे 2 कॅन्डिडेट्स आसा ते जिखून येयलेले आसा। संजना दिवकर आनी एक कॅन्डिडेट ती जिखून येयलेली आसा। अशें करून जे 7 वॉर्डांनी कॅन्डिडेट घातले ते 7च्या वॉर्डांनी बाबूश मोन्सेरात पॅनलचे कॅन्डिडेट जिखून येयलेले आसा आनी हांगासर क्लीन स्वीप मेळिल्ली आसा। बाबूश मोन्सेरात पॅनलाक पयली इलेक्शनाच्या पयली 4 उमेदवार तांचे बिनविरोध येयल्ले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। माझ्या वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष नायकर सोबत हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून।